Muri teritwari ya Karehe intara ya Kivu y'Epfo hakomeje kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za M23 bivugwa ko zifashwa n'igisirikare cy'u Rwanda. Ubuyobozi bukuru bwa FARDC bwemeza ko mu mirwano yabaye ejo kuwa gatandatu yaguyemo Colonel Rugabisha Alexis wari umuyobozi wa brigade ya 12. Aha muri Kongo kandi nyuma y'icyumweru kimwe umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma, abantu benshi bongeye kugaragara mu nsengero na kiliziya zo muri uyu mujyi. Iki nicyo cyumweru cya mbere abakristo babashije guteranira hamwe basenga nyuma y'uko M23 itangiye kugenzura uyu mujyi wa Goma. Nubwo ahigoma hagaragara ko hatuje kandi abantu batangiye gusohoka, aracyari umwuka w'intambara bivugwa ko yakwaguka ikaba y'intambara y'akarere. Mu mpera z'iki cyumweru Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikomojeho avuga ko ibintu nibikomeza gutya intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo izakwirakwira mu karere kose, aho yagize ati ntabwo ari mu Burundi gusa, muri Tanzania, Uganda cyangwa Kenya, ahubwo ni akarere kose kandi ibi bizaba ari akaga. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yavugaga ibi, ibigo byo mu nzego z'ubuzima ku mugabane nabyo byatanze umuburo ko intambara iramutse yagutse igafata akarere kose habaho akaga gakomeye k'indwara za kwaduka zirimo n'iz'ibyorezo. Umuryango w'abibumbye ONU watangaje ko kuva aho M23 ifatiye umujyi wa Goma, ubu abantu bagera kuri 700 aribo bamaze kubarirwa ko bapfuye, mu gihe abandi 2800 bo bakomeretse. Hagati aho abayobozi b'uyu mutwe wa M23 barimo Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, mu mpera z'iki cyumweru bagaragaye mu mujyi wa Goma aho bari bashagawe n'abaturage bari mu bikorwa by'isuku. Corneille Nangaa yagaragaye kuri video afite imyeyo akubura, ayora n'ibishingwe. Uyu Nangaa mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru yari yavuze ko badateze kuva muri uyu mujyi wa Goma.